komeza kugubwa neza cyane aho uherereye hose ku isi, kandi nkomeza no kuguha ikaze ku makuru agezweho hirya no hino ku isi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudashishikajwe n'amabuye y'agaciro ya RDC. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nkuko bamwe babivuga. Turibuze kugaruka kuri iyi nkuru ndetse indi nkuru turibuze kugarukaho muri aya makuru yacu nuko umutwe wa FCL uyunze kuri AFCM 23 uha FARDC amasaha 28 kuva mu bice ugenzura. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe witwa Front Commune de Resistance FCL wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe yitwaje intwaro cyangwa abanyepolitike bifuza kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo guhuza nabo amaboko. Ikaze ku makuru agezweho hirya no hino ku isi. Icyo usabwa ni kimwe gusa, no gukora subscribe kuri Merox TV kugira ngo buri nkuru yose izajya ibigezweho uzajyibona hano gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Nkuko nari maze kubikubwira rero, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudashishikajwe n'amabuye y'agaciro ya RDC. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC nkuko bamwe babivuga. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Mario Naufa, umunyamakuru uri mu bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse na X yahoze yitwa Twitter. Mu gace gato k'ikiganiro aherutse kugirana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rutarajwe ishinga n'amabuye y'agaciro ya RDC ahubwo rwitaye cyane ku mutekano warwo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutari mu bihugu biza imbere mu kungukira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Congo. Magambo ye bwite, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagize ati: uramutse urebye ku rutonde rw'amagana y'ibigo biri ahariho hose kuva mu Bushinwa, mu Burayi, Amerika, Canada n'ibindi, barimo natwe bo mu karere barajwe ishinga n'amabuye y'agaciro yo muri Congo, u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera. Perezida Kagame arakomeza agira ati: abo 99 ni ba bantu bafite ububasha mu itangazamakuru muri buri kintu cyose, bari kungukira kandi muri politike mbi ya Congo, ndetse birashoboka ko abo bantu aribo bafite imigabane muri ibyo bigo byashinzwe bigizwemo n'uruhare na Tshisekedi. Perezida Kagame yongeye kwibutsa ko ikibazo gihari kitari amabuye y'agaciro ahubwo icyo u Rwanda rufite ari ikijyanye n'umutekano. Agaragaza ko bidashoboka ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire ngo rutekereze iby'amabuye y'agaciro muri iki kibazo. Mu magambo ye bwite yagize ati: icyo cyaba ari ikintu cya nyuma mu byo twatekerezaho. Inshuro nyinshi ubutegetsi bwa Kinshasa bwakunze kugaragaza ko amabuye yose u Rwanda rugurisha ari ayo muri Congo, bukikirizwa na bimwe mu bihugu byirengagiza ukuri rukagerekwaho ibyo bibazo. Nyamara abahirengagijwe ko ibihugu byombi biherereye mu gice kimwe ndetse ko amabuye adatandukanywa n'imipaka yaciwe n'abakoloni. Ubushakashatsi bwagaragaje ko u Rwanda ruri mu gace kabarizwamo amabuye y'agaciro kazwi nka Kibala Belt, gakungahaye ku mabuye y'agaciro y'amoko atandukanye. U Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bicukura amabuye menshi nka gasegereti, koruta na wolfram, kuko buri mwaka rucukura toni ziri hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10. Mu yandi makuru kandi agezweho nk'uko nabikubwiye, umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko umutwe witwa Front Commune de Resistance cyangwa se FCL wamaze kubiyungaho, asaba n'indi mitwe hitwaje intwaro cyangwa abanyepolitike bifuza kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo guhuza nabo amaboko.
FCL yatangaje ku mugaragara ko yihuje na M23 kuwa 9 Werurwe 2025. Ubutumwa Kanyuka yashyize kuri X uvuga ko uko kwihuza kongera imbaraga mu rugamba rwo guharanira Congo yigenga kandi itabera. Turahamagarira imitwe yitwaje intwaro yose, imitwe ya politike ndetse n'imiryango y'abanyekongo kubigana. Amashusho yashyizwe hanze n'abayobozi b'umutwe wa FCL agaragaza ko bitandukanyije n'ingabo za FARDC kubera ubugambanyi, urugomo, ubusahuzi, gufata ku ngufu n'indi migirire idahwitse iziranga. Umuvugizi w'uyu mutwe ukorera muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, Colonel Augustin Darwin, yagaragaje kimwe mu byatumye wihuza na M23 ari uko batishimiye na gato imiyoborere mibi y'igihugu, harimo amasezerano abayobozi bagiye baha abaturage nibayubahirize, kunyereza umutungo, amacakubiri, kutubahiriza amasezerano mpuzamahanga agenga uburenganzira bwa muntu n'ibindi. Mu magambo ye bwite yagize ati: dushingiye ku bibazo by'umutekano muke byugarije abaturage by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu, tunareba ku murongo wa politike udasobanutse uriho ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abayobora bareka abo bayobora bagapfa mu bice bitandukanye by'igihugu. Itangazo yasomaga ririmo ingero nko muri Beni, Rubero na Ituri bikorwa na ADF n'abicwa na FDLR muri Rucuru. FCL ishinja leta ya Congo kutita ku mitwe y'irwanaho mu kwishakira umutekano, nyamara bakabaye bahabwa ubushobozi bwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Aba barwanyi bashinja FARDC guteshuka ku nshingano yo kurinda igihugu, bakajya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bidakurikije amategeko. Bahamya ko kuba ingabo za leta zarahunze ibice bitandukanye zikagenda zisahura, zihohotera abaturage, abandi bafatwa ku ngufu, bituma arizo mwanzi wa mbere w'abaturage. FCL yatangaje ko itandukanyije na FARDC ndetse iha izi ngabo amasaha 28 ngo zibe zivuye mu bice isanzwe igenzura, bivuze ko nabyo byageze mu biganza bya M23. Mu magambo ye bwite, Colonel Darwin yatangaje agira ati: turamenyesha buri wese ko twahisemo kwifatanya na M23 kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu ntego yo guharanira imiyoborere myiza, kurwanya ruswa no gusubiza agaciro abanyekongo. Umutwe wa M23 usanzwe ugenzura Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Bukavu n'ahandi henshi muri Kivu y'Amajyepfo. Bivugwa ko M23 ahantu igenzura ari 10% bya Congo yose. Urakoze cyane kubana natwe muri aya makuru yaragezweho. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Kora subscribe buri nkuru yose izajya ijya kuri Merox TV, uzajya uyibona 5 kuri 5. Ukomeza kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugira umunsi mwiza.